Ashafo ne adofo mi mo bibia akwaba e de ba emergency Ghana TV eso enen so mo sonfo na akosia de pamasanso ade medwa a me de ene story aba be ka me sa no e ba be som na ebusia sa saka video ya mesre wa so be like na fe wa share na wa subscribe e de ama me na ebusia e den e ne be ba na eja e be ye yiyimu e wo no ankasa ne ma wa wo emu e de asempote e ne betumi asi ana se e den ena mofa ne beye anasa o maame ebeye emomo eja ebetumi yeyimu e wo no ansa ne mem ena ye maame bia ye saka na ofidi ma se na sema wo de etudwa ena mabo ne tofa ya busua asem ya yara ko sema ma te sema maame ne kase nyina no nisuo ena wote ye ntwimpi no ne musa ne se e den pote ena ba ye mane kunu eyiyimu e wo ne mem sanso de ne fa kwan bi so a ense ne fata ye nkonkoji asem ne mu nkyeremu na fe ye ba na wadwen kyire kakra wo o de ato comment section hon na fe ya to yanko motwetwe no eso ye nkonkotie mu embrasisi ya ewura akwaba eja o hote sai bachonya mi adum hoye udin de sai mewura bacho mi din di Polena Apedo ufri hina by Polena bacho mi free konongo side one by o ya ngunani bacho ufri anguna kurube so bacho mi free Beni bacho uye Benini bacho eno abetina konongo side na konongo side be na wabetena Kofodua kutuem bacho yewo wa ha ana ye du free Benin na bai bacho ye de free Benin na bai o ba na wanyini bacho na dia na de bai bacho awale na de me bai aware du free Benin abagana bacho e de o fili Ghana mai he enu watumi abeti twisa no o secret ne say de na watumi twisa o ka say sabe misramika o sa wanka se we Benin a wanhwe ya obi nyinni oba Ghana na wo mfie say na me obe 29 sisi a wo say me wo 39 bacha ani obete unse bakasatie mu ema so emre pa kasatie de ema so emre wo ho pa omure nsu mfintem mi se mi de mi sahwi abedi fufu kumase na de and still utumi kan Beni kasa ne nso bacha ure mfi bacha de yero hon memfa de medi fufu ai udi fufu kakra ayade ewie Polena asem beina edu free Kofodua ketuam edu aba manim ha hyawasem na se chirichirim se be ya amene metiefo beto wase yi bia na de onam bacho me dase bacho na me obeni ana maase be ma ode me bae ne maame ebe hu me papa mo so mpese mo ware me ma o mo ba okay ana me papa mo de tu menim na me se yo meko na ya me adom mo be ye kokoko na e bae odu free Benin ba Ghana ti e bae no na e ti adwo so zongo market hono ti e to na me de nyem first one ana me be wo bia me ba ma se ho wa amranga ha be wo sise echi ba ho be wo ti me wo first one na me call be sa call adwo so back ana ye kakra me sa nyem second one timinyi second one na me sambe wo ya me samba asisechi na mbe wo ye me wo ye no be ma ni sa akola ne nse no second one nse no but man fa anya asem ntimi tamusu ya me san ko no ho wa ejusu ho no back na me san ko nyim third one me be wo ye enu de wan kan hwe ana ye me san ko no ho wa ejusu ana me ko nyim fourth one na me san be wo ye lockdown wo ana mbe wo asisechi timi wo fourth one no say ono so onse no etu akansa no mankasa na je say first one se no third one se no no second and fourth there o se ense no to aso ana me see you mate
nti me maase ne maame be ma ne maame ebetu kwan akoye krum ho beni ana me see you ana okoye nti okoye no odi be 1 week na mi papa mo frɛ me sata na me use phone so me busu afọ mo ni mi number on be frɛ me on frɛ me si mi kunu so na me kunu na frɛ ju so ba sisechi se mi papa mo pese one me kasa na me see you mate ne on frɛ o mo mame ampa nso na ofrɛ o mo mame dem papa kan ya ne se wasi di asem bia ba ye krom ho na asem no emu odu nti ebe ya brefie na me se obi amaba ha be wo bebre bia dem be fie o de nkwara nan de nkwara ni ba na se mi ja mo ha mi papa se mi fa ketua no emfa mbra ana me se da bi edi asem na esi on kan cha me phone so on kan na me nwa ba ako agi phone no na ka se sister brefie na asem esi na yewuo obetimi ewu wa se abeka se ukunu so wa fa na chi nti anwura fo yesu ye chiri saade no uya wo ba no ubewu nti mimbre fie no me ya ma me na ka cha me nwa on ka cha me papa se chief ba ma chief fa na be kumia ene me nyen wuye nti omuntu o ma adwum na me nyam be fie metimi nja me man mo efa ba kupemba ana me nwa so you o mate ana kati ko nti o kati ko no wie na me senti we amokan ye o se na aye de na me se ede na si ye o ma me ko kansa o se na aye de o ma me kan se na aye de be man ne se ne ma me kansa na aye de ana man kasa ana o san fa ne ka na o ko ejuso ewie ye no omba bium omba omami honum bium week no so anu asending kola ne sika se mfanto duane ma omusan be 3 months me fra no so a ope ana ofa cross wa e bizenti na omba na mesiyo edi be 6 months obebe fie ho kura oba eni omami ho na obetena kola no kono ho anu yi 70 cedis ama omuso mfan ko ma omame na mfanto duane ma omu na osan ko sa me hwe ade ko na mboa satna na me ba nso nya 5 months na me ja me ba no ho ana me fa calendar me dani bo 3 me aga sana me ye 3 ana me fa calendar ana me dani bo 3 uja akwala aketo ne wo ho na wa fa calendar na wo de nemu ame di nemu sa abre nyina na wo nko de nchen wadwusu bi o ame nko ne nchen bi o se me ntina se me ko no ho amekuno obewu ma fa na chi enti ni maame ne se wo fa be ma ne chi o se ne ba na ka kire ne se me ma fa ne chi because akwala nse no okay enti wo de calendar name ene ye na me di calendar name enti o ma no wa sending kola ne sika men kasa o ma no wa be afi no wa sha se be fie ho a o ma me ho so be de fie ho be di 3 days wo fie ho a eni o be da o ma me dem ho o ma me ne be aduana ma no ma me ne be bibia ma no men kasa na ma edi na me ni me ade chia na ma hwe nkola na me di calendar name kaka nya me cha ade na me nye sika kakra be 2021 mo na me nye sika kakra na me koje ha me bra bo a me na me koje half protocol for dua afide kaka 2022 na me nya one room wo so kaka sa ana 2025 we sister nkola no me hwa be ma on fi me oba nkola na obema omusika ni nyina na oda so wo ma menchen sa 5 years ana me one room no ana me sister me manum na ekoi ti ekoi no me na me friend ma ase na me ka chen se da me pa cho ye ko ye mbebim so ye ka kire oba ne se e ya won send ne manum sika no mu fendidi o se you what ne ba ne ba oba ka kire no na me see you metete wa 1 month omo sende hwe me fra be ma no so a o sen bebi odi nkola no kono omo wo ho no mo hwe omo na me see you men kasa me wo ho abronya yi se nkola no se men fra no ye fra no omo se dada e pa cho ya sende ye bronya de ma o so ni omo ni hwe bronya de bia na da chi omo nyi na omo be hwe na oni omo di bronya enti ma asem nyina anyi mpese obehwe nkola no na di okase enye ni di ewu no so obeba be di ene o meye ni di afan enye ni di so fine Polly di o ka twa ato no mani nye ho
tie eye twi kasa na wo ka wonye twi ni ba enti ukọ English mu a ye wade bi a yesua ye frɛ ne literature no ye frɛ bibi diction choice of words u choose words na wan hwɛ o choice ni ya e ma anya asɛm tie o say omra me ye DNA sɛ ye ne dia fine enye ne dia fine enye ne dia ni nsufri hen o say nkola ni nye ne ba omunse no ya frɛ meeting ya tena se ya kan o so omunse no na afi de o say maame bi o ye fie a yetimu wa ejo so nkola ne se maame no na se maame ne ba ene ne maanyam Bema no ono so ye die ni ono so ya wonani ye frɛ ne sɛ e frɛ ne beno asosu o ye TV repair wa ejo so zongo market beno sosu e ba try ono so frɛ hen ono so frɛ beni ono so ye beni ni e ba try ne maame na be srɛ wo free wo papa mo hodin ma no e ba try e de na maame no ebe hu wo hunti e ma ne be srɛ wo sa abra na wo beni no ye kan de ne kyerɛ wo oh o se ne ba ku pa wale na o pese o ware wo ni krom ho ama no o ware ni krom ni o na ti wo ya na aha o ware ni krom ni ma no se de be ya da chi nkola no bebe fie na papa mo di tu mani na me so satan na me so ma wo ba ko a mi wo fie me so adwuma wi ma wo ba ko be ma na anware wo me pa cho de bi nti wom de betu anim no na wo so wate ase me pa cho etiefo mesremo momra na mehwe geno momehwe no woye nature is beautiful the food bia in fact enke kan wa bia nim abaya ne ho fe pa obo ana mi nko beni nso beni mi nko honso ka hwe awura we di anka akwa ankeye kaye on waya awura we nko anim ne de nkaye baba yi jo basu pa ha ngaji jo basu anya bi o ba bi a ye se mi twam ho a eye obenya ba bi ada ni a mesi ai me kura me ba bi wa na crazy waya de eni emeko beni megina Paulina so nam de akobeni ebibifuo ye wo ma efe so be hwe beni ni aba ye yi a wotimanim hayi a o kwadwo fa ne to so yimimi free so abaya ne ho efe wajeje chocolate fodi bia na ohwe abaya wo yi a woti ho yi a sebe se wonyam papa so enya sumiye papa edi ne ti to so a wanhwe ya wuhu na untumi nhwe ne mienu ubeyi wani nanso me na nakwadwo brenya wo se he chawo eyo hiani ntam kese o se abasa abaya se ya na ote ana se aware bone na aye usei Ebacho ya wale. Ya ware. Sa oba na awu ni Benin wo we. Ebacho o me ho. O Ghana ha. Ebacho. O ba o de ne bai. Ebacho de bi. Wan fa na ma ware ase. A me de ne ba ware na ase. O de ne ba ware na. Enti se ye ya ye kai. Be ma no o se wagyawo ana ase de ye. O de me to o ma me fie ho wa sise echi ha no. No on kan hwe. Oba nso a onka hwe nkyere me no nso odi enkwala ne sikara abre omo no okọ sa 5 years ebusuafo ebe frɛ no etena ase o ye kasa no o kan preku se on de on ware me bio ana na ebusuafo ne se ye nyina ye ba ko ontime kasa ana no so na di me free no ho aba enti ontime be kasa ana omo so omone ne be kasa na mesiyo ntimi de minya abotre na mesiyo na me mame mu call me mame fa ka free beni bae wo sa meeting nim enso me mame mu sa call back no de o ya no oye
na wo se me fifie ho because ma tena ho ache ma twen na sa me ti hwe mfre no ho enti samfie num ya na wote ne maame nkyɛn no ye wayi watima se ne pa cho debi no ye wayi pa cho debi ti 5 years ni nyina wotena ho wabra wa anya yi pa cho okay afa mi enhwɛ wo so wo ye TV aduma pa cho wo ye repairer TV osambo dish Benua sosu ewa he ejusu market zongo market ona ejusu zongo market bajo ho no ye ni TV sambo dish no okay edie na ebeba se oba ba ma ne otie na obewo ebi di ose ese no eye ne dia na obeka se bi nso nse na nye ne dia ugiri se edie ntia die nti na ba ma nsu se wo fa na chi ende pacho minim sa adie si na yebusa se no adie ni si ye edie na edi nke ye sida enti ama ba ma na doubt so wo fa na chi bibia sida pacho de bibia sida wo meche wo ne ba ma bia da pacho de kanukro pacho wo no so be kan de o pacho me manim ha ye ntene ntwantro wo meche wo se wa fa na chi da pacho de wonche wo se o boy foforo wo na chi pacho de enti ane edi enti no obeka se akora nseminti enye me ba wafa bechi ana wo ye me masem pacho de ebra na wo saa no na wo ye adwuma bɛyi botre aha ana wo ba foforo ni nyina etire na wo bɔ na wo bɔ dada kosi se obe wo de otoso 4 na wo fa calendar pie ye no na wo bɔ wa de dada enti na wo ye adwuma bi de boa no etire na na wo bɔ de boa no e wo nkwala ahwem enti ane edi enti no obeka se nkwala ni bi nyane ma oso omunse no bienu ne nse no enti dia oka ye wo ya enti na ne maame nso gina aso de kɔbɔ okwa adu obeni se ne ba ne se wafa na chi no waka kyerɛ oda so obeyi die onkanda enti se ne ofa ufiri hode oba ye no wagya wo saa cause me free fie ho no wasa okọ eye ba ya ma omukọ ye krombe ni ho ti akwaka che mabusuafo ni se mi ni nsem bium ana papa ka che se mi ni nsem bium ande onde ohwe nkola na ma no no se da bi mi di nkola no ko he no enu anu mi amehwe o mo sa na o ka che mi papa wasem we di ade ye beni mra no na mukrom ho mra no pacho de bi o se be ma ne wo a otumi yim se we di osaminti ye me ba we di onsaminti anya me ba otumi yim saa pacho de bi mo homra no pacho de bi ana mo homra kire se wo ne be ma wo a ese se wo ba no na abre hwe nkwala no pacho de bi enti se si a wo de ni hia openti a mo aba ka kire me na mi pacho o hwe nkwala no bwa omu school eni omu didi omu school wo free ho no mo no omre o muskada edi seini edi afi baako afi enti woni nkwala na setena mu te sei kwan ben na mo fa so a mo survive asamo na me wa ha no aha de mininam ha botre na edi boaboa ye ho but me call no ho ano just me fa ka Africa no go ho no eba ha ebe ye adwuma asana masasa me chenumre na timi didi amom akọ school te ana edi mame ka mutuna o fa calendar no na wa fa ka abekurum kumase ha na wa be nantim kumase ha no nyese o wo shop bi si baabi na mumu ye ne sen kyerɛkyerɛm sɛ ne o ye no menam me fa nsa wa fa ka wa ba beduru ya o ta si hen si o forukrum no wa ye den ama wrem ewo forukrum school mo ho menam ho sama ba araga jomo jene market ara menam araga ho saa na menya baako enyumre na masa medidwa ma fa ka na mesako saa na o ye
try. And one hour ya utimi de toss half plot. If I try no. Okay, my mesha adwin be about trim say. Boabu sika na kope plot to. Dey adwin about trim. So be man yes ano. Me de ba me tise me boabu sika na me de akọ han dan. Na ka e frifie ho. Because no was in the dance where you so crapper. No, say, me ba be last one. Okay, say, me, okay, say, me ba, and ye me san ba bi mu ne ye ko ye fie. Asana ye ba ya ni mami ko ye krum ko ka asem na. Bibi asesa no. Nti de ba me tim ni say, me o me fa ye nko eju so ho bi ma. Nti o se me bobo aska na me ko han dan. Na me fifie ho, na me bom me bra. Ana minye sika no na mebra o se da bi because han dan enche sika ne besa minye bi nto aso ti mi fa nko me obedi meni akwaji plot to ekura ko fo dua ho na mi di kwaji plot asemo enti efie na ba ma ni sie na ankasa de wo unko mu da debi ontena mu da na wonim baabi ewo awa so krapa wonim baabi ewo wonim ho waache makoho yakoho sam atse de na da na unko di fie ada unko da dwumam na won kan kire nsa obaji ska de akohwe nkwala no de na si sa ho kwan no ada da untu sa na mo no mawura pa cho nye bibia na me mpese me ni he me se den a obesisa me se den obesisa o da so pe wa de pa cho de pebio ade afuno me pebio afuno me hwe nkwala no o me hwe ne ma o wa de chami akra question time busa de opese obisera akra me da se era sabra moti ho na mo ware no na wata de to so se ebia wa pie wa mantem de ozu se wakobe ma ho o ka bibi sa da apart from nkwala no de na waka no bibi sa asida tatam na yete no oni fie a na se me koto ade a oba na wa mini fie a ya obisase me ko he ma ka se me koto ade o se denti na me ma ya o ka se denti na ma ntwe ama namba se wo kwa koto ade o se denti na wo antwe ama namba ansa no akoto ade no ya na ye breben e na okoto ade no enti ya wakasa no ewia me pa choi emre bi kura me babu na me de ne bae no o school mo pam no no be fie se o mu so me frɛ ne papa na ne ma membra ana me de kuto ani hye ikire na ma so ba ku so nsa ana me di me ba na chi di na ko school mo ye kwa na edu kon na bi mu na ehun so obo di shama obi wo soro na obi sai se ye kon na me se ana we free school mo ba se on frɛ ne papa na ne ma membra ano say you ene me fa ne ba ne nto ansana mako school mu ho na me ni baby a me kontina me mepie wiewia awe so na okaye me pa sabre na wa wo di say na ma wo di best 4 months eno so wunim baby a wo ko me pa choi na wa mu sa se sesen enti no wo kasa deb wa kasa wo ye dindi bote on Pole tobo ebi a wudi subi sie obo we di ekuse ebi a wudi subi sie wo ye dindin bote se ya da wote ana se wo ye nim hanti no wa ye wo sei pa just ya because the amendment as ye ne say be ma be ka kire wo say upie akọ oba school mu fa me ba ne to ho na ko unim baabi a wo kwa awiawia we na wa musa ne hwe se miwura di enti na wo ka ni seyie na wo so de na to ho ampa ko se ne na unim baabi nso a wo kwa ampa enti na ade akora ne to ho ko e ba cha manfa na nto
Now ye dey. Mini nkola nyi na ko bai. E ko bai. E no waka sa asem we, e ya asem we mu edu. E na won so emusa ne hwe. Me waka asem na. E na me so na de me bai me hye na asenti waka asem bia ya na me mfa no bebre, me mfa no gidigidi ana na me nim ne suban. Waka maka o mitim se de ne kondo so waka no no waka. Me mfa no gidigidi serious. Obo. Okay. Afi ye hwe ni sei. Wa ba beto se wo hye dan bi mu ofie a moti mu da se bia wawura dan bi mi se okoye dan se okoye dan wa hunu bibi sa da e pa cho da bi ofie wura no o wa ba ba ma bi wo fie ho mami bi na wo fie ho na wo ba ba ma enso sa ba ba ma me chen no sa maame na ose oba ne se no last born ne se no o chen sa akwala no me chen boy no o ne sa brante no e free e pa cho me ni nye free sa e bia bibi na e bia o mami tai di ki beto me ho no wa beje oni ni sister fo nyina o mo beje me ni o mo nye free sa boy no wa reoda e pa cho da bi onya me size ko size de yan cancer size de yan va twede na afu kanyankopon so asem woni ne tena ye no wafa na chida e pa cho da kanokure ba akopɛ bi e pa cho da bi unja ho ba akopɛ krada da bi izia ye dikosua hyew nsem ne ye ka se ka asem bi guso na atoa obetumi e pa cho metimi obetumi afei we de adwuma no enti kononwo ne ayi ho no wanante ho da wa nya adwuma na ya gisa wo san ba kumase adentina memfa ya no tokora nka adentina onna onye no kononwo ho a se ho ne beben wa ma adai ho no mini customers ai wo ma me ko ho but hana asma ya hana be wo customers sa no madwuma ne tie se customers onante ho ase nya da ko na adinya ye enti won so be kakra no so wo benya bi adai na amfa ho sa afode no na nkaka sika ne so entie ana wo bibi a obeye wo kumase enti na ma wo ba pa cho debi sisi ya wanya be ma foforo pa cho debi agra dio me de hame na medwen ho a menti ase ene se die pa ne besi ama be ma atumia ayenyimu wo ne mam radio sebe na sebe ye de senko an ye de kasa ye me ba se ne nka enkura bebre ni papa nom se ye de se akura bi wo hodo mokura na wo be ma no anwe ya won se obusuani bia no akwa se oba no ebusuani bi enti it means say ebia be ma na hunu bibi ana wate bibi die na pole waka akyerewo se bia wa hunu bibi ana wate bibi ana Pacho minimo. Aya kwa ame. Akra? Yeah. Akra mama na se man chieti fu nyina bi. Okay. Na me fa konya so na asamba dem fo ase pa. Okay. Wa de fefe dia na no me mendam be mama. Atiefo ne asamba dem abusu ni nyina me na bibi ase titiro nsi so. Na fa ma abusu afo ni nyina. Ya da ase, ya ti. Ya nyina ase pa. Okay. Pali. O se ya ofi kofo dua kituom ne ba ha be adwuma. Waba dakuru bia wanya sika ana wanya lolo fa nkoda. Pacho debi. Debi oba unya biko. Nya kakra. Unya kakra. Rori fe kra de minya. Obona wo de ne ba ware ase no. Ne papa ta afrefre. On frɛ me da. On frɛ da. Ni me number kra. Na hwan ne hwesa akwala do. Pacho emia. Be mana ka kire se afa akwala no koma ne papa da. Ana fa ne koma ne busu afo da. Wakanda. Okay na o yaseme na ka kire no. Okay no na me say me ka kire ne say me ba no wanka ne sa ntimi fa na nko because me ba no no hu say me oba ka kire me papa m so ka kire no no so oni problem etimi de akola na ba so ye ba wie no be ka say me fa na nko na me say me ntimi ya o ta ha oba no ta tia na o ta bu no
Debi. Baby na dwuma no wo no ene baby a ofie wo no emutwe. Me pa cho debi emuntwe. Wa betu se wo ye ko obi a obisa se hwan na won ne kasa ne da. Debi. Ota na oku. Ota na me ku. Ota na me yaka. Ayaka de ope. Samuti fie na ma yaka. Etumi di be say. 3 days, 1 week, 4 days. Ayaka de ope pa. E den na ye taade ba. Ebia akasa adentina we aye say me buafu ukasa no ho kra won fiu adentina we aye den so o TV repairer ebia nkola no mo we asa na odi nyoma bebre nso abegu dem ho na we akotwi we adentina decoder we abeda ha TV na me disi ho na ede na ebo ho esi menimo na ayaka aba edana o siye no a o ka se o ko a o ba ide o ba yin na e ko efie ho no sa dan no o mo make effort bi o se o boa bi wo mu anua na e ko sisai ko sisai ko film e ko do ho o sisi se wanya oba foforo mi ntia o ye o sa na me de men susu sa ma dia o ma me kan no na ma ne yesa na wonyi nim so se bi akrachi na tumi asidan ya wie wode wo kwa akotena mu yi indirectly onso aba be ye fie wura entie ne ye nka bibi se be ya wontumi nkwa awade na se bio me ba cha yesa pepepe enti e ba se ni wo papa no maame dia asem na maka che ukunu sesu o mo ka cha ne se e de na si o so nde o nware me bio enu an se o nware obiem so o nware me bio se wa fa na chi se ma fa na chi nkola ne nse no me mbu no nkola ne me ma yesen na ma yesen se wona wona cha ma nkwa 4 me ba cha na wo de na e e ma nkwa me de ne e be ma nti woni na wo 4 and the first one na wo se ende wo se no second one nse no ba cha third one nse no ba cha fourth one nse no ba cha yes one day hey ko se sui eno ye de numbers no say 13 1 sa numbers na de number 1357 prime numbers ya na say de numbers mathematicians no monka sa na yehuru see the last time se su eno ko ye da be eno ne odi ma nkumpo because me be wo ye no eno anso odi phone bra me say me papa m pese one me kasa ana me je phone no mo se me mbre fie de nko ye nti se wo fa bi achi a o mama mrem no de na ya moye se oba fa ni kuna chi a mo mama mrem de na ya moye benifo no se me ye oba na wo ye be ma na makofo wachi de ya mama na ya moye minim bi danti omo se me mra na omo nya amamre na me se me fa na chi ntimi ko ya amamre bia enti se wa fa na chi nko ana se be ku di a enku se wonye enye hwe waboda ba cha debi unzu wadi na temda ba cha debi se no wani nso no ha because on kasa yebu no se o bokwa edu no o se wani nso no enti no wani nso no ta cho me ni so no unyini se adwuma na wo ya unya sika kakra ni ti na office wo so wo de ho so on na de wo ba kra wo so be ye be yi kakra nti wo de ho nti opa won ko ne be ba cha debi wa bi se sika ma wa ma ne bida se ne de me ho kire me se oba ni kun na ti o me ho kire me nti ne de bom bo sia kakra ba cha debi on bi sa me da on bi sa sika da won so won shedan ka se miru na de jiwe fatu bia bi kakra da ana wa bida ba cha debi won ye bida o ma ye bida ba se e kire o san de ma de maame o so won hia me sika okay akra me da se Meda fuma nsanso na wasese o ka me ho ne ekokọ share video no e ba ye na tese ejanmu bi esuban bi sebe se men kan se adwen no na anye o se men kan se yi o odwen wo ho a wonti o mase wontumi nti ejanmu bi anasa wofo bi no mase because of am suban bi o mo da na di se nyamami ken se ye no kresen pa na o ka a bibie ni honom dia na se ni kunu yi sebe bibi nko yie
Say ne saint na beka say mofra ma wom ne di kan e ye wo de if say mofra ne sew sa abofra ne esew ne otoso mienu ensew ntanya wo de a ne otoso miensa esew ntanya wo de a oye wo ba na ne otwato enso nsew nti onye wo ba sa asem we wo koka wo hefa na obi beti ase nti ase ben pa na wo sa asem we ana mo ye ne say mofra ye wom no mo nyina mo se eja anasa mo se na obi wo ho no ma otumi fa obi ewa rusuam ibi abema na busua na so oba na busua otumi wiawia obi onfa awofo no mu bia na so obefa busua ni bi nti sa obeka se on sawunti na de so omunye o made a na we wo ko ka we fa no bi atase it doesn't make sense asem na ye me dedodo se ye no krasem na waka pa de a ebia na bibi wo ho no nti na ma papa no e ka sa asem because on to me fiti pra ko pen ka se mo fa na nya ne ma to me sisa eye den a bibi e wo ho no ya se asana ni freni be ka se obere obeto boabo na ni nansi bibi so nti eye den a papa no wonyina so bi a ma no nti o ka sa asem nti abusua me pesa obeje bre obeta me chuku ni ya twen papa yi no so na enti potia o ka sa asem ni o da ba betu dwa na afi wadwen kira wo o de ato comment section ho no edi amai mo so funa na akosia de pa me na me je bre na me dwumade e ba wa kom like na afi share na subscribe hada so emergency Ghana TV da se na me sanso no wa de ehemu e wa ha bi se manti me ka bi ma makram